ništama, to možda ide. To je najljepša stvar što nam se dešava. I kako je sa tatom biti na bini? I to je najljepše što se meni dešava. I kakva je energija med vama? Imamo toliko energije da svaki put nakon koncerta dobijem pitanje kako izdržiš u svojim godinama. Da im ja kažem, živite kao ja, moćete i vi. A kako ste živjeli? Pa živim do 50. je dosta neuredno, od 50. je došlo malo svijesti i učinio sam za sebe najbolju stvar. Bacio sam cigarete. I to mi je povećalo opseg pluća i dozvolilo mi da i ovim godinama mogu visoko i dobro pjevati. Bravo. A ti slušaš tatu kako treba da se živi? Da, ja živim sad ovu do 50. ovu neurednu. A to ti još koliko godina? Pa još dosta. Još dosta. Još 30. I super, šta ćemo danas da vidimo na bini? Danas ćemo u stvari imati jedan malo kraći program, obzirom da ima puno učesnika, svi bi htjeli doći i imati svojih 5 minuta na bini. Stoga ospirat ćemo neke moje najstarije pjesme iz 70-ih, pa neke iz 90-ih, pa iz ovih 2000-ih, a da ćemo pozornosti po nekoj najnovijoj pjesmi. U svakom slučaju bit će dobro smišljena, s naše strane dobro smišljena zabava. I jedva čekamo doći na pozornicu. Mislim da smo mi zapravo ovdje jedini koji sviramo pravi rock'n'roll i... Jedva čekamo i mi, hvala. Hvala. Hvala vam.